Kua toro atu ngā iwi o Tūranganui Ākiwa ki te toi hau o te ara taura o Tainui, ara kia tuku Roirangi Morgan, ki te āwhina i a rātau ki te whakatau i wā rātau tono tiriti o Waitangi. O tira me ngā nawe hoki, kua hua ake nei ki Wainganui i ngā kaitono. Ko tuku Roirangi Morgan te kai hautu matua i ngā rawa kreme o Waikato Tainui. I naenei ko ia te kai whakatika i ngā tautohe a ngā iwi o Tūranganui Ākiwa. Ka tono atu te kāwana kia tuku Morgan ki te haramai ki te tautoko, ki te whai atu te tahi huarahi ka puta mai mātou i te kotahitanga. Toko toru ngā iwi kei raro i te kāhui kaitono e kia nei ko te paua haukai. Ko ngā riki kai pūtahi, ko te whānau ākai, me te aitanga mahaki. Hei tā Owen Lloyd, ko te raruraru, kei te noho tōtara wā hirua rātou. Tētahi tangata e pirangi e ki te rahi o te keke. He torurau neke atu heketea i murua i ngā tapa, hei tā te māngai mo te whānau ākai, kua tai te wā me hoki whenua mai. Whānau ākai went underground through shame because they were left landless, they were left homeless, and to me that's it, that's our claim. Neke atu i te tekau marima tau kua hipa mai te whakataunga o ngā kreme whenua a Waikato Tainui. He mātau rawa te heamana o te ara taura ki ngā uauatanga o tēnei mahi. Kei te mohaka tō rātou ki te kore rātou kotahi, ka pake ke ka uaua. I've made it clear to Tuku that our people are saying that if we believe that we haven't been settled fairly or unjustly, we'll just walk away from it. Katahi anō ka mutu te hui i Wainganui i ngā iwi. Ko te kōrero, kei te wehe tonu te noho. Hewe kua whakai rātou me whakakotahi i runga i te tumanako, ka mau tonu tēnā iwi me tēnā iwi ki ona mana whakahaere rangatiratanga hoki. Engari, mā te wā ka kite mātou. Hei te wiki e tū mai nei i runga i te pōwhiria tuku Roirangi Morgan, ka haere atu ngā iwi e toru nei ki hopu, ki reira tiro ai, wānanga i hoki i ngā mahi a te kauhanga nui o Waikato. Irina Smith, Te Karere.